Winter Knockout Football Tournament Samilangso Mini Stadium along Kapatu Angdong Kitipon Samilangso Dongjor Abiteron Family Lapen Relative Atom Cepate Biponsi Karlitang Kanya Teron Lapen Karlitang Kawirong Pipi Karlitang Kaku Pipi Atom Amen Pen Patumi Winter Knockout Football Tournament Kipajut Mate Angdong Kitipon Patumi Matijong ni Pai Pli Arni Samilangso Mini Stadium Patuak Lamalong Samilangso Dongjor Abiteron Family Lapen Relative Atom Cepate Biponsi Winter Knockout Football Tournament Karlitang Kanya Teron Lapen Kawirong Pipi Lapen Karlitang Kaku Pipi Chikimo Amen Pen Football Kapatu Angdong Kitipon Bangsolong Middle Kasa Referee Rukasen Rongphar Left Judgment Longchari Bay Right Judgment Rakesh Rongphar Fourth Referee Mongol Bay Atomsi Ingsaidun Bangso Kepatu Angdong Kitipon Amailong Aluhi Aman Pen Samilangso Town Committee Chairman Robinson Rongpi Samilangso Sports Association Secretary Gulab Kramsa Samilangso Sports Association President Vidya Tiso Samilangso Lamps Chairman Sar Singh Togbi Samilangso ITDP Block Abarim Video Sona Singh Hansi Abarim JE PWD Rajan Ingling Anparta Karlitang Kanya Teron Lapen Karlitang Kawirong Pipiatum Asumaratum Pen Danglok Pinangan Manping Kedo Abang Pubang Piatum Ta Chitonglun Bangso ke Patu Pangcheng Pon Piapran Karlitang Bang Hitomatuma Kayalamo Chithan Ponsi Kachikimo Amidor Kaiponlo Patumi Bangso Angdong Kitika Patu Pon Lage Wojaru FC Borpung Lapen Banpur FC Atum Angbongsi Patu Ponlo ke Patu Bamahut Wojaru FC Borpung Atum ke Thekmuchorajok Gol ke Thompen Banpur FC Atum Parem Ponsi Wojaru FC Atum Chepahe Ponlo Lasonsi ke Hayanong e Mojari Togbi Ahin Pen Ning Kemepen Suri Phopen Trophy Pidunlo Abarim Engineer Rajan Ingling Ahin Pensi Wojaru FC Borpung Atum Aphan Pajirpon Runner Abanong e Bimola Teronpi Suri ke Thompen Trophy Ning Kemepen Pidunlo Samilangso Town Committee Chairman Robinson Rongpi Ahin Pensi Pajirpon Best Goalkeeper Songsar Rongphar Best Goal Scorer Bison Rongpi Crazy Goal Lasonsi Mesen Pen Patumi Labang Songdong Kiti Ing Samjin Pensi Pajirpon News Report Carbidary News Tangke la nang lit tuma tim pen batai kon bak hai dun lo la pen pada dak si hai dun Litum pining sila bangso tim ge giseng lang ko sini litum non dak pen litum long lian bang ni litum batu dun no pas ke batu dun ni litum la muthang area ating no bolang so long card 11 ko club atum ne Klempon si bangso club ko na bangso ko ni litum winner nong ye chbalong ko no penun card me bolang so litholo rengmarong Sisuni nolola suki tibul ada gue kurial doan kira pun usia kan benako ni litum chugela hawar patsu do harang su ada kamen ni litum semi final deng an ini middle ko thot that on seperti itu loh solo litum batai tiga chok tu dan litum winner nang ye chbalong ko tangke pini nalit tum la so dak samilang so along ke bang pen la binala nong ke long kon pen la song bong nang lit tuma tim do an pen kwan ni ngarong ko ningarong pick an lo sa ma buten litum pining si kiceng lang tame litum tim long kwan akisung litum long financial ways me do we tim tum tame nang sipadug dun pen so khilalong e chipalong ikan nang bo ante radang no nang lit tum ning ke parong ko nang thek cepak nang adu ko betan ni ngarong pon pik do gadi